ibihe byiza nshuti bakunze ba ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe kora subscribe kure kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Mbonero kukubwira ngo kora like ndetse wandike no muri comment kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Munyemerere umunsi wa none ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Munyemerere mbagezeho amakuru akomeje kugenda avugwa mu mikino, haba mu makipe mukunda, by'umwihariko twibanda kuri ekipe ya APR ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Munyemerere duhere muri ekipe ya APR Football Club mu irushanwa ryitwa APR FC Tournament Pre-Season. Iri ni irushanwa ridasanzwe, ni irushanwa riri kubera hangaha i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni irushanwa ririmo amakipe agiye atandukanye, harimo ekipe ya Polisi, harimo ekipe ya AS Kigali, harimo ekipe ya Azam FC guturuka muri Tanzania ndetse na ekipe ya APR Football Club. Birumvikana nk'ikipe yatangije iri rushanwa. Umunsi w'ejo habaye imikino itandukanye. Umunsi w'ejo habaye imikino ibiri. Ekipe ya Polisi FC yo mu Rwanda yakinye n'ikipe ya Azam muri Tanzania, birangira umukino ubanganye 1-1 bajya muri penalty. Muri penalty ekipe ya Azam FC yo muri Tanzania itsinda ekipe ya Polisi penalty rwose irayandagaza, irayibwira ati n'ikindi gihe. Ubona ko ni ekipe ya Polisi wabonaga ko yari yakaniye iyi match ku buryo budasanzwe. Si ibyo gusa, dore ko saa moya zuzuye i Nyamirambo ekipe ya APR Football Club yakinye n'ikipe ya AS Kigali, banganya nabi igitego 1-1. Ni igitego AS Kigali yatsinze kuri penalty ndetse iza kwishyurirwa. Ndavuga ekipe ya APR Football Club iza kwishyura igitego cyatsinzwe na Mamadou Sy. Uyu ni umwataka w'ikipe ya APR Football Club ukomeje guca impaka rwose kuri muri ikipe ya APR, dore ko hanyuma yuko baguze undi mwataka witwa William Togi. Uyu William Togi aje yiyongera kuri uyu Mamadou Sy, byatumye uyu Mamadou Sy aba umukinnyi udasanzwe, dore ko muri pre-season yonyine amaze gutsinda ibitego biri hejuru y'ibitego 5. ukabona ko ni umukinnyi ukomeje kugenda yitwara neza uko bukeye nuko bagije. Mamadou Sy rero akomeje guca impaka ahangaha Ishyorongi ndetse n'ahangaha i Nyarugenge, by'umwihariko ari kugira ngo mu gihe shampiyona yazabitangiye azarusho kugenda abona imikino igiye itandukanye. Ni hanyuma yuko bamuzaniyeho umwataka rero byarangiye igitego 1-1, ariko byambaza penalty. AS Kigali itsinda ekipe ya APR kuri penalty. Ni ekipe ya APR yari yakoze impinduka, dore ko yari yashizemo abantu bagiye batandukanye n'abakinye kuri Power Dynamos. Ukabona ko ekipe ya APR yari yakoze impinduka zigiye zitandukanye. Munyemerere twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma ya Rayon Day, ekipe ya Rayon Sport ntagirakina undi mukino, ariko hari amakuru akomeje kugenda avugwamo. Munyemerere ngaruke kuri Rayon Day, by'umwihariko yitwa Muvunyi. Uyu Muvunyi navuga ngo ni president w'icyubahiro muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu Muvunyi rero bidasubirwaho, ngira ngo abakurikiye Rayon Day ubwo abayobozi berekanaga abakinyi ndetse n'imyambaro ya Rayon Sport, uyu nguyu Muvunyi ntabwo yigeze agaragara ku kibuga ubwo ekipe ya Rayon Sport yakinaga icyo bita Rayon Day. Amakuru ahari rero nuko Muvunyi yamaze gusezera muri ekipe ya Rayon Sport. Rwose uyu president w'icyubahiro muri ekipe ya Rayon Sport witwa Muvunyi yamaze rwose gusezera muri iyi ekipe. Ni hanyuma yuko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagiye bibaho ariko atabyemeranya na Tade, byatumye rero uyu Muvunyi by'umwihariko we ahita asezeye mu gihe Sadati we yari amaze kugaruka. N'uyu Sadati Munyakazi ni igihe kirekire cyagiye kivugwa uyu Sadati rwose apinga imiyoborere ya ekipe ya Rayon Sport. Nyuma gato ya rero uyu Sadati yari amaze kugaruka na Muvunyi ahise asezera muri ekipe ya Rayon
Siporo. Munyemerere tugaruke ku muzamu uyu yitwa Paver Nzira. Uyu Paver Nzira rwose ni umuzamu wakinye muri ekipe ya APR guturuka muri Congo Brazzaville. Uyu Paver Nzira yerekanywe ku mukino ekipe ya Rayon Sport yatsinzwemo na ekipe ya Yanga ibitego 3-1, ariko uyu Paver Nzira nubwo yerekanywe ntawe yigeze akoreshwa. Ibingibi byanababaje umutoza Rotifu. Uyu nguyu Paver Nzira rero bakwibaza ngo nukubera iki atigeze akoreshwa. Nuko Paver Nzira yarerekanywe ariko ntago ave arasinya amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse nta n'amafaranga na make ave aragahabwa. Gusa bumvikana amafaranga azahabwa, bumvikana imyaka azasinya, ariko kugeza kuri ubu ngubu Paver Nzira ntago arashyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa ibyo ngibyo sibyo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka ku buryo aho Paver Nzira yari yicaye muri stade abamwitegereje rwose, yitegereje umuzamu Idrissa Kuyate akajya kubita akamwenyu cyane, akavuga ati uriya si umuzamu, ati hakuna gardien, hakuna goalkeeper, akavuga ati rwose uyu ngoyo ntago ari umuzamu wari ukwiriye kwambara umwambaro w'ubururu n'umweru. Paver Nzira rwose yasekejwe bitangaje n'imikinire ya Idrissa Kuyate, dore ko yavugaga ko uyu Idrissa Kuyate rwose ngari ku rwego rwo hasi, ko aciriritse, ndetse we akavuga ko uyu Idrissa Kuyate ngabona atazamuha akazi, ngabona imikinire rwose iri hasi, akavuga ko ntabwo batewe n'uyu muzamu Idrissa Kuyate. Paver Nzira rero ntagindutse, agomba gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, izo zari update zikomeje kugenda zivugwa mu mikino. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane.